insung lup namuna aphat si a uma pamlanga pot do lo phone TV mobile vi a hin humang jing na hi a na hi le hi chi topic hi nanga ding mo nga hong ki se yen lang hello so pite ho na bon chan chi be khen bol kin na he phalbi chu ahung hita in a hi na hin ni sa ni lum kyo ai dong so no bidan chu iti na ye lum kin chun ni sa hai ni lum hi ko ai non ji tan chu a hi in ai la chun tuni ni khon jong hi hi chi ni sa ni lum i oi pu mun chun ni sa oi ni lum oi a hi lo hai le ni sa ki ka sa khuwa a pot do kiti pa hi a phat dan ne science in katin ihet deu kata sanin hi chi vitamin D kiti hi sunshine vitamin ja jong su ki he a hi in ai ho manipur lama thing lei na tong lo kon jing mi ading a chu boi lo a hi in aji chu ni si a ni sa i tho khom se na ji ki tho a ni san no sun ai ka ba ma hi na he ja chu chi sunshine vitamin D kiti hi ta sa wa ala sam ni chu ka ging chapo in ahin la izam tia big city town sunga tidan chu Delhi Mumbai Kolkata ahi lo hai le metropolitan city ha nahi a ahi lo ahi le insung lup namuna aphat si a pamlanga pot do lo phone TV mobile vi a hin humang jing nahi a nahi le hi chi topic hi nanga ding mo nga hong ki se yen lang aki chai chan ana veding in kahin ti a he ahi le topic ko ba na lu taw hi tin hi chi vitamin D ki ti hi sunshine vitamin ja jong su ke a hi in ahi le chun hi chi vitamin D hi ita asa ipipya pangam ti hi ana veu hi tin a khat na chu gula chang tha sa ina pangin sapang naw sen akhang tir ho a ya hi la chun agu a chang akhan sa ina pangin minu mi pa a hi lo la han lang ho a hi a hi le chun gula chang tha sa in chun a pangin ani na chu hi chi vitamin D ki ti hi hormone a hi in ti dan chu eta asa body metabolism a izal khana chu panga a hi in ta sadam theina lunggel dam theina azong panga a hi in ahi le hi chi vitamin D la sabji a hi EPP ita sa ping lo thayam ti pa hi cham cha na sai ki do hi tin izam ta hi chi vitamin D hi chapang naw chen chunga la sam a hi le hi chu chu rickets a ki ti in ahan lang ata lang ho a hi le chun hi chu osteomalacia ki ti in aki he na a omin aki bang po rickets ki ti chu khandon la ya vitamin D la sam pa ho a hi in khangdon la ya vitamin D la sam ki ti chu gula chang iza nam khat asu boi thei a hi ta in a keng koi loi a keng kol a hi lo la a keng a a keng ki chi ki ti ho a no min na chikit le alu a sep ki to lo a chalbo a hi lo a hi le a op bo a op kam ki ti ho gula chang boi na thum piang he a piang do thei ki nin rickets le hin ani na hi chi osteomalacia ahal lang ho a hi a he la chun gula chang angot no min gula chang abong no min tingbon kongbon kiti ho jong a no min tingnat kongnat gula chang nat kiti ho jong he a no min a hi le twa isayo nat na ho chu ipiti kivian lo ding ham itia he la chun abai lampina chu ni sa pot do angai sin a he ni sa ki ka sa ni sa ki sal sa apoi moi na he a hi la chun isai ki deu a he in ni san ai ka a ki bom a hi lo a hi la e mai ima ka se te san ban ki di jong oma a hi la chun ni sa ji a jong su vitamin D on su poi mo ki a hi in a hi la chun solution khat yan sai ka tin ni sa na po do ting le nang man nei pin chun na mai a hi in ijin chun nang ma khat la khut na keng a hi lo a hi le na mai ho chu chi sunscreen hu kin no in ai chu sunscreen pa kun hi chi ni sa UVV de ultraviolet ray ki ti hon ai ka thei thi ha kuna ki ti beng lo thei chu a hi la chun ita asa mun dang ki ti ho hi chi itung tun dang ki ti ho adang adang mi muwa eso ding hi lo min imu pi ding thil lo ho ko
cho hu ni sa ki pho ngai ni sa ki ka sa ngai na he na ti chu balance ngai jin ai chu hilanga email hoi di jong su idong hoi di jong su thil poi mo ta khat a hi in vitamin D ilha sama gula chang nat a hi lo la lung chang nat thin nat in nei ding ho jong su ki chat om ta khat chu a hi in hi ja chu balance ngai jin na he a hi la chu ni sa ki oi di dan pa hi cham chain sei ga tin ni sa hi iti pha na ki oi ding ham iti a hi le jingka pung som la khat a pat lil ha pung thum chan hu a hi in hi ka asunga hu ni sa ki oi na pha in a ji chui bi ham ti a hi le hin hi chi twai sei pau ultraviolet ray ki ti pa hi hi chi pa sunga hu tampi na hat pi na a hi in hi chi ultraviolet ray pa hi a hi na hi chi vitamin D C ma pong pa chu ki le hi chi pa ma hi ni chi sunburn skin burn ki ti ho jong hi aso sa thai kit ma chu hi hoi chu ye le balance se ang ai jin ta sei ma mo wa chu a hi le chun pungkal izat ni sa ki oi ngai ham ni sa ki ho sa ngai ham iti a hi le aum ki ni izam ta chapang kum khat noi lang a hi le ni khat na minute som thum minute som di langa ki ti ho 30 to 45 minutes ki ti ho hi ni sa kho sa ni sa ki sar sa apha in kum khat chung lang ho ti chu chapang hi ta ta nonga gol hi ta ta minu mi pa ki ta ta am ho dinga chu 45 to 60 minute ti dan chu pung khat tabang hi ni sa ki o ya ni sa ki kho sa apha na he chukit le hap da khat ba he alhom pi na ni nga be he ta he ni sa ki o ya ni sa ki kho sa jing thil pha a hi ki he abanin hichi vitamin D aphat na a hi lo wa he le pam langa ka po na khuwa a hin hu ka man ba aphat na neo in sei ki ning ka tin in sung in lima uma mobile phone TV bat jing ki ti jong hi thil pha a hi point aphat lo na aset na tam pi o me ti jong hi in sei yo hi ta i het yu ka ta san ta in pam langa ipot do a hi le hin ko hinu ma hi idri a hi chi mental stress ki ti pa depression ki ti ho hi hloma a hi na hi chuki le zan jong hi imut no ma a hi na hi ti hin het yu ka ta sanin het lo lai a hi le experience bo lo hi ti na evening walk ham morning walk ham pam langa pot do ziu hitin chun nisa a hi lo a hi le hui thing ima ka ki se sa hitin gohob lu dhil tin ni le hin in hu man dan jong hi za nam kha na chu no chu ma za ni mu pa jong hi za nam kha na chu no ma kidam thaya a he ti pa hi he du ka no ni he ka ki pa in like subscribe and go ti lang tin jong hi tin ni ne ho chi ka tin aban